Ebyagamba Abashomesa bahumwire okurugo mu kya Bujimbi omuri BUSHENYI district abatayire kitebe kitu kikuru kya Vision Group aho muri Mbarra batahibita bakirwe mu service yakirwe mu service ayige okwebikira na munonga kwarakwate shinze igana 10 abike 5 abukuba Efumu y'abanyankore negera ngo butone korra bukuru. Hina Abashomesa bo kuza kushanga ukashanga we namanya nkwiye yashomera akatunga umurumo arya ha government oreba amarirwa hakashara akagashara kiti karukumara kutwakuba abantu babasa bakageraho side income. Aba beja n'umuranga gukwiga Abashomesa okundo kwebikira ngo bakwese buto yabo okorra bukuru yabo nyensya nani mpabura abo eminyeto okugira ngo yashomere yaherze emirumotero mbwe nabase okugumiza muna na yaba nareba muka ine ebintu byakubasa kumiyamba yabo kurisa yabo kuhinga kusorora toke. Abashomesa bahumwira abantu begitero mu kibina cyabo ekiri kumanywa nka BUSHENYI Retired Educationists Association ninga Shibrea eyibinire omuramo gwo kumanyana no kwerana omiringo etari yemwe nemwe kandi sibintu cyo amagoba kureka tuhaho kugira ngo tumanyane kandi tubase kwebisaho kugira ngo tutakaguba no basana nakwegwa kweza myeno wabo humwire kunkati tuguma to fresh nawe mwetuza twerundane hamwe tumwe tusheke hamwe turye hamwe rero tumembanye n'intu tukakoraho kandi n'utezi wakuzire ngani tuje twakora government. Eminyeto abashomere n'abatine mirumo nabo bahabwa gukoresa amani bacine ngoga. Abashomesa abakiriyo mu service bateho buryo bagira amani bashomesa abana nyensya abana bokuturu babugana tubentu bareba nk'abantu Beitu basima na TV West ahabo buhereza burungi gasha kwa Sunday K William.